Kubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kusimanzonke sekubethela zona-ke iy'ndaba ey'fika ngaso-ke isikhathi ey'vutha-ke amalangabi ey'ngena njengazo-ke manje umlandeli-ke kaMthandeni laphana-ke umdu okhulumela yena-ke uMthandeni-ke umfo kaManqele usho ngempela ukuthi-ke uGwajo naye-ke sekumele-ke akube nguyena-ke oxolisa-ke kubona-ke abalandeli njengoba-ke athatha leya nkulumo yokuthi-ke ama-80s nawo-ke ama-90s-ke awafokofe okukhulunywe uyona laphana-ke uMthandeni kodwa yena-ke laphana-ke umfo kaZungu wathatha nje iqeshana wase eyiphosta laphana-ke ephejini lakhe abalandeli-ke abaningi base wathatha njengamanye-ke amasayidi kodwa-ke awuyizwele-ke yena-ke laphana-ke umfo kaMdu eyichazela yena mathupha ukuthi-ke uGwajo kumele-ke enze njani uma ngabe-ke naye-ke uMthandeni ngoba-ke usexolisile vele laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana iy'ndaba-ke ziphela lapho njengamanje siyabonga. Inhlaka Production Ndodo wabukela u-SK exolisa yedwa kubalandeli bakhe. Wena uxolisa nini? Ngoba phela kubonakala engathi le nkulumo vele u-SK kwasekuqaleni wayedlulise iqukethe omunye umqondo. Wena Nkunzi Yombhemu wase uselecta mazwibela lawo leso siqephu esincane wasudlulisa ebantwini kanti iSophia sesiqukethe omunye umqondo ongakazi ube nomphumela emihle. Awuyolungisa Nkunzi Yombhemu. Uyazi ukuthi ama-podcast nani nidla ngawo bafowethu nathi siyasizakala futhi ngawo yabona ngokubheka imisebenzi yenu yabona niyasiza nathi siyanisiza kodwa senzeni ngendlela futhi-ke nina seniyi-TV enkulu kakhulu anisesiyo amavukana ungenze sokwala bafana abathatha ama-clip okanye iy'qephu abaziyo ukuthi nakanjani izo-trend. Lokhu kakutrendanga ngendlela kube nemiphumela ethize emibi. Anilungiseni-ke babhemu majongo lungisani futhi kujo hayi Nkunzi Yombhemu ngathi nekakelayo ngalele khona kulokho. Siyabonga bafowethu majongo.